Ayuthi kauntini ya Meru ibejete amwe kenda guchukiria bakiaria kanisene ya Kianjai Full Gospel Tigania West kiri kigomano kia ayuthi Ian Munene uria ni mukaririgiti wa Meru Youth Voice baugite barenda ayuthi bachukiria ndene ya mautoro na batige gutumirwa botho kune ya siasa. Gloria Mwendwa uria ni mwambiriria wa gikundi giki augite bagachiritaniriria na kurwa na nyimba Meru ni untu nitwikite mpanga nenduranirite nteto ichi. Ndukembethe kauntini ya Meru ni bejete amwe gwikoria na guchukiria akiaria kanisene ya Kianjai Full Gospel Tigania West mukaririgite wa gikundi kia Meru Youth Voice Ian Munene ne ataririte gikundi ke ni gikuguna bonene. We want to wear badu to Meru Youth Voice ato ya something different, something ire kaomba kudura change na to change tune ya vijana Meru. To watu ya na konto tumbo the society na tuteza sia Meru, tuteza sia vijana ba Meru tuwe bakurasia. So Meru Youth Voice to na project isi wate the community, to na project onto funding programs. Akiongera ndukembethe ibatumikite boege siasa na nandi bobobo gukinyamuthia. Na ito kuromba jamii onde turewate vijana mbaru. To bonia batu tuomba tuwe vijana na nya boipo to watambaru. Ndo kalolia for so long batu vijana to ite political exploiting. To tumikite bobo wana siasa. Geo kaya wefte ogerwe to rume mtu fulani eta wevi. Lakini to wanrobonia tuwe vijana tomba with something different apart from political exploitation. So we want to say no to political exploitation. Mwambiriria wa gikundi ke Glory Mwendwa norite achari gotigira ayuthi ibagotonya gikundi nekeni onto kwina mibango na kinyamuritani zaraza kabatethia uturone. Nitukwambira projects za mimbi za kurera ngoko kwambira cyber ni project lati gutethera mtomo ithorote na gogia gitane kwithira na gintu gya kuthithia atika gitane kuthokana mimbi gutonya gikutumira ndawati ya korevirite batere kana kuthia manchete batere ari bise atiko bando na gutetheka atikete ni gutumira na siasa ra gutibatere. Mwendwa na kuromba ngabana mutuma kugwatanira na bobombe gukinyira ntu maturene kwariria murimo jwa nyimba jura joringithete kaunti ya Meru bonene. Tukwenda iko cooperate na Meru County no tugene mantu jegene na cancer tukitane gwikia cancer awareness ke part cha Meru chionde na ra mashinani bagotura tubaikirie cancer screening zera yare mairi thatu ile tutekombane ko baikiria itukuromba gitane go cooperate na batwe the cooperation with that tukitane kombane gukinyira kila mtu ura wonte we Meru County. MC Mwenda ithele norete ndukembethe guchumiria kiri utongeria. Inkwenda kwa nikarenje vijana tatite atongoria baru uyu na atongoria baru wari so bayuke manchukumu nonto itoboreta kuithwane na tandike there karisa mu years to come na hivyo nto tukwenda vijana bonde ba responsible onara kuone kijana aro yara ndakuthia na responsible. Nawe MC Ken Naibae agichokeria ayuthi bankatho netagaria riria bajukitie. Pongezi kwenu na Murungu abotharime. Maureen Kinya, Weru TV.